Efia Dragon I wo chi din I o ka say anaso ne Abraham Bemoshe ehihye ho esan so ko date rush ko gini din pa wo de mayenhwe sister ne ho fe mayenhwe ne mra sawa hu se ne wo tie enne ayese yenim ne adechimu nsem yenim ne ebeba saa so ne yesi ka obofo wo mranti bremu ansa na dabone no edu Efia Dragon se dabone yato na otie onu ankasa nanum kasam a wo hu sa ade ne se ye stroke woni nam ne yudiem a wontimi nda hospital do so po pa de wakobi nso wa ya onya ayarehwe onu ankasa ne edu ne de na wo se wo to nsa frɛ some of the medias na wode ne nsam ebetu dwana obia hu ne ekoso ewo na brabo because esi ade wontimi mfa ne yare nsie because mpenifo se woton wo yade a na ya wo sta enya anu aduro sabre Efia Dragon abetrantinten so de ne yare mu nkyeremu se ne ekobaaye hospital hodo a wakonyina ne nyina okita ho receipt mayenhwe Efia Dragon den ni bebre we dey we almost scanning miti and as a machine. Fuse Kapra, adi we nyina no. How did it start? Me fan say be 1 year, about 1 year there. Okay. Me wo ho na say me kwana me ni ma dey fe na nam ne simple. Me nsa ebetimi akoso saa na stop it. But you know, it wasn't painful, so me man fan serious. It's been 6 months money. Afe da ho na jubi me nsa we no. Me ti se emu ye meja ase wa pija ade a odo nsa ba kwa pija ade na ase emu agene ase obi twe me nsa no eba sa me ti nda me ti me muni wo mpa ne so saa so rekwa beta form na ekofom na masa akoda nti fiti saa time no na me started se me kokọ hospital there makobi ankasa indru so there matobi Tantra Community Hospital. Me call your so mushi indru no mo de be ma say okay kono mundru for numbness no me no ma enko ma call La Paz Community. So afi ebedu baby na me wo ho ana say me nai we so emu ye me ya me kwa initially na me feel say stroke nti me call na me catch omo say me feel say me ye nya stroke cause na 83 una 83 ana sisi akwa no kasa isa na o wa na say nti me kwa AC kwa me be AC ho ana ayese den ayedin etimi ye de den na me nai etimi ye den was ba ko pa na tu ni na bas ya na enye ya but right now no way mom I had my pains no wo me side see me nai we na me nsa we enti omo ye no mo say okay omo ni machine omo betimi dey detect say me wo stroke na me ni stroke nti na be ya symptoms niema unya betimi ama wo stroke no omo ye eno test nti omo check me kidney omo say you okay omo check liver omo say you okay cholesterol bibi omo say you okay but still na me ho to me be 6 months ni de bia enduro hwe the say enduro going 3 days ago enduro ni bi wo ama no mama nasa but ebi wo ho no ma me no ma me titi ni pai me has some severe headache me dey say no me jai me ma no ma akani we na ye nduro I say we e the akampo no aka ebi na ndo ma nasa ni na ye hospital ba ko they be different if okay we are country and La Paz Community on. Okay. Tantra Community Hospital so me call and away so the last hospital I me call Benji Clinic. Okay. Hono obi be catch me say omo ya ade was stroke ni kidney na say for me once so me kidney ni nyehwe but na me feel say be symptoms because you see omo machine omo timi de hwe say ubenya stroke na wanya enti me call e ka de me bobi se me kasika ma spend e nya sanketwa nti honom na me call ye na omo say omo di kan omo so sama me ko check bi m ko check ko ye lab omo scan me whole body omo ho hwe omo say bibia e okay ena omo ma me sa enduro we say omo say baby a eye me ya no me wai we na me de atale ho
and away no so almost say for blood circulating say bia umuja no ebia blood ni aloki wa bibia we mu de me nom no na ye ha me ti jaye cause me num dro na ma fe du baby na me wa na makoma e bo me ti me kan du be 10 bom na ma na once no e du baby na fe de makoma na me jaye because me say emboa me na me jaye nti wo ka say na wo jaye no does it mean say kwa na yiyi na improvement me last clinic me call ye no and a year because then on uncofo can say, oh, moya de name of money board, and I'm so. So, almost picked me a hermedia, then quite a chinska, and then me, my count to Muskin, na, with the benefit for almost say, or moya me last hope, and I'm a coy. Be quiet near me, book, Benuka, and your master, and my mamma drew, but almost catch me say, Membra, the be a magic infusion. A drip, but almost a drew back 9.5. Remember, almost 1,000 Ghana. Remember, every day, 15 days. That's 15,000. Me was that day, me spending almost 10,000. And then you say, we hoping I'm a start here. They be a dressy man for the past 6 months. Wow. Pharmacy be where you down, I say. Me ko wa no obi abeka o adrubi o yesi adrubi o wa no obi aba yesi hospital bi ma kwa into the last hospital I call you no da ben enu ndru ni enu da ben we kwa de meguso ame no enu ye da ben say 3 days ago into 3 days there na say shedan course be can say bia enyi juma ana me call ya me ba na me ka say me call ye no me kwa me ba ye me hu senka me ya ye okay ade chen ye no na ye but omo ka say ya me mbra ho de bia na say drips cannot there me sika na say na wo kana na say na say sika na wo dia o dia show ho sa no still la de bia ko we nko me we na ko 5,000 we me omo check and for 6 months the fact that you check here you see hwini we say you best can you see that last time bra me disu ko suchere politician bi me mboni din afede na ma so wo amafo nim say na oye me pese be ye anything controversial but amafo nim say na oye campaign mind this NDC nipa na Efia dragon wono no sesi a wago edin yese nyankopon so wo ma no ho nto no ai o ma no speedily recovering ekwe ntwa makra